Radimo review kola. Ajde, može. Jel krenu, ali horizontalno. Pa stavi pištolj u džep, brate. Nije faza. Imam i ja prangi, ne može. Ovo je Jugo, 45-ica, valjda. Ovdje možemo vidimo gepek. Dođi, priđi. Dve rezervne gume jer se tako mora. Zvučnici, rosa voda. Ima i ovdje nešto, ne znam nije što je to. Zatvaram. Nemoj da... Da lupaš, šetar. Jel može sada se otvori? Ja mislim da ne može. Vrata, izuzetno kvaliteta. Ovo ne može se obrći, mora se ovako. Interijer. Tutto bene. Zastava. Ima ključ. Dobro. Daj ključ, brate. Dobro. Otvaramo to novu gepek. Vidite, moderna kola sa više ključeva. Jel ovaj? Profi, nije. Nije. Jel ovaj? Može obrana. Drugi. Nije. Treći. Da. Možda obrana. Neće da radi. Na šta ćeš sad? Spusti sjedište. A? Spusti sjedište. Ne, podigni. Gle, sjedište ide cijelo napred, brate. Ja sam ovo zaboravio, ovo na Novoj Jugiću nema. Vidite li ovog azilanta? Ne. Kako, brate? Ne, zaboravio sam. Zajedno si. Uzmem ključ i skini tu bravo. Ma, otvorit ću. Kad bude trebalo, otvarat ću. Ja sam krenuo da zalupim, brate, ovo neću. Al ne. Moraš od pozadnji, sad uđeš ovako prsno. Znači ja sad izlazim. Ne, ja ću od pozadnje da krenem. 3, 4 sad.